Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Wat hadin baka sorkar jala kalakang ya kejing wanrung ki Briew na ki waipat ki jala. Syakani ki jala Meghalaya, pause hak khatlai tarik mata benaya yong arajar arpo. Kawai kalong yeng na kasnong Nongthymmai Nongthymmai shillong. Kala wanrung dak basok bal klem kono kejing haba ki rung syakani ki jala. Hadian bagi dekat jangka sang Kasi Students Union Nongthymmai pelun kelihok jingtep halor kini kelihir ban bantoket nak kini ki Briew bat pentep ru ya kini syaka 108 ban pentep halor kini jingyo rong jongki syaka ni kejela wadah pedang kejing perkhing jangka sorkar habai keren baru presiden jangka KSU Nongthymmai pelun usamla Eric Nongkenri ulai tu bahaga ni kesngi keldan kidkot jangka sang ki balayui kakali bat kakali kit nongpang bat haba kila-kali pertawiki kilai tu bat kidangwan na Guwahati balik khak long kawai ni kilong kami haba kidkot jong kaseng kala persang pat ban kali sana ki Briew ki badan hak ambulans kani kakali kala pet bak klem yo ban kren bat kani kala pen tharai snew ya kidkot jong KSU mene kat bang ngidang ya don hadah untuk ngidang ya don kitab ki bang ndep ti kasu idon ki kena lambar kidkot di nak jukani ka unit sini ki bi taka kali kebawan mat ambulans kabut taka private mat kabut pat ska ambulans nadian taka pa dia kat bak kadang yang ni ha jaka ni ka ba iwan bu mene ni kali pertho ki wan nei ki ang wan Guwahati te wala kata ru indahun tinggi lai kali ya ka kita ba syam tu ki ang ba ki wan mene ki ang ba wan ba khaklum te ngila ada tokit gitu mrei kat bang idang ut tokit pat so jaka ambulans ka bawan but lang te mar kum tai ngidang ele ban fun Briew sini stai mrei ambulans kelas tu ba idon kijing keli bang sa keli gitu ka supet bibak te kalau penlong ini ba ngilong penlong atatien kan nama bala balik kan supet gitu sa koiru ba kuno na kalyang ka district administration ka dipet ya gini ka landu ba na ko ka district ko district mio mrei nta ko na duna ko ka state orang cross ni sa Meghalaya dumi te ka bujing ngiru nama ba balai mana ki nong sunong ni para marjan ru lai iba kiwan gini ki Briew kilara man siam maklahir sengiru kini nong sunong ni te ngiru nakalang dini ngila simkhia bat ngila phone ki medical health badai ya ka medical bat nakalang ka police department ru kilawan te kila ile ka badan kam te ni semua kini ban simkhia namar ba kumno nga kwa mbu jikli ba kumno nakawi ka stage ki yornya kadang kajing perking ka ba scam bat ko iru ka penlengo kolong ba apa kila pi ki medical ki sia kot kisla ki badai bat ka hospital ndai bangi kli ka sil ka bada ba lada ki wan ko stage ki banyo itu sil ki amba umran kata sil ndai yakiru lasu undan kaman scam hairu ki amba ki lasu spray ka dawai ini impet sanitizer impet ndai kamlong tik na kat ko jing tok ke jumi te ko penang ingi ba mi nong ba kapan artatien pedi ni kini kada bangiru nakalyang ka sengru ngila simkhia bang ngila phone ki department ki badi pej halor kini kadanta man keren than namar bang istu ki Briew ki bangwan na kowi ka state soba ikong bastam ru idon ha Guwahati lalai banai menta te nakada ngiru ngim ko ban ngin tur san cheki nama ba class 2 kum kini ka por menta ba ngin tur than ru kamlong so asam ru di ka jaka ka bala nguni khunyang pang wa trikam tinggal asukli tang na jangai piwan nei ki ang mangi wan Guwahati or piwan le yu ki ang ba wan khaklung te hadien dengi tangkum tahi dangi mun bon keliru ki ya churim sidang ki le bon kamet te kapelong ngi bangin hap phone yu 108 te nang tu ki sa phone chu dia ma chu office dia ma chu bat ter kum tak kila batai hingi ba kim don ka ba pen atat kam don kata ka ba ong ba kila yo alani kila bet yu tak nyang Jepang Henry kila le ka badan kam nakal yang ka medical team jeki bat kila pha iki ba kin syong hiang pok sau sngi bat kila batai ru ingi ba kim di ban mi saba pok sau sngi